Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong Sherita Shabong kabari ka kami jong kawi ka khana kalami shakhamad ban pentep shikipat ba baka khun jong ka kasamna Airi Kemen Shabong kabarang puli ka class 12 kansalet ban yakun ya ka youth arm wrestling kaban long ha Turkey bat kala don kam ya ka jingerap pisa kumbalai lak arpu ar hajar tingka na kabenta ka jinglot jingsep bat ka hapru ban thap no eka pisa hapo arpho tarik mentau benai na marhau tayo baning kong jong benai risau ar hajar arpu ar kansalet ban yashim benta Habaya keren mikilat pathai khubor ka kong Sherita Shabong ka kami jong ka tiga khana kalau ong bahadu menta kampat dan kanu jingerap pisa na kalyang jong ka sorkar wat haba la pha e jing tho ban pan jingeram kumta kala karpa ni kipat ba kibadan kata ka mensiam yarap wakin sungo bha ban no senyang lam da ka ba ai ka jing kersha na ka benta ka tiga samla badan ya ka sap kum ka tiga jingele kai napo madan bitau walang te long kajingwan jonga ni ngamot banwan pentip ba kani ka khun jonga nang menekini kadang net ban mi khmat ya ka mekhalaya haka am muslim te menta I ha ban lecha Turki la sha selek menta ban lecha Turki te nga kum ka kami nga som shem jing e te ngawan ban bu ka jingkarpat hakmat jongpi ki department baper ya ki seng halang baper ya ki ramba shnong bat ya ki parolok parajor baro ba ton yasno kti gamon kti kadiang na ka banta kani kakam ka khun jonga bakan salek sha Turki te namar nga la social jing e hakini ki khendat banai ngala persang banwat kilat kelenti nani natai long ngam sngu kam sngu yahap ken namar bangam yo ngala kut kalat ba ngala persang banwat kilat kelenti narum nan yang hanrei kasem jing e yang akum ke te menta kajing lut ru kala he sebapalan te ngala sngu kutlat kulenti te ngabu ke jingkarpat red hakmat jongpi ki babun balang bato ya kersanlem ya ka khun jonga ya ka bakan sayo ban mi khmat na kari India sabar sha Turki te ngai kum ka kami ladang ngan lenno ladang ampha ladangan penkut ya ka jingle jonga ni ka khun ru ngasem jing e namar kakun kadang kasap katalan kabakapang kabablay ula ayang ka te ladangan paru ngasem jinge te ngaman se haka jingkut lat kulenti ngabu ka jingkar paret hapi kat kibayo sngo ya kani khubor to ya raplem namta kani kakun jonga namar longala sungthu bangala asem jinge kaba balat ken ngamla syu banyang kapur klalingkot menta hapo arpo tarik mandawagos don kam ya kani kapisa te kajing walat waldi jonga ngampat la ban penbet penbiang ya kajing don kam jongka te ngala songkut lat ngabu kajing karparet hakmat jompi kamtam ya kikur shabong baro ya kirang ba ki kur shabong baro hi ngabu kajing karpat ba sumha ya rablam ken nagum ta ka khun jonga namar longa ship jing e bapalan ka jing let kan let utayu benengkong oktober I ha ban e Turki te kapisa la don kam ban ha ban thapno menta hapo arko dari madawagos katno e ka jing hap thap pisa ka jing lut kala po shikilai lak arko arajan na po mekhalaya hi menta prangwat kiba haban ne chatisha Turki ken thai lain wat Ajit lembaga youth girls kategori 50 kg am muslim lembaga nasional kabadang sudah belum haba Hyderabad dan adang sudah selek nanti dan banding sebentar Turki naga bentar youth girls kategori keteng sungai di Airi Kemen Shabong adang kuliah kelas 12 Nura Evelyn Higher Secondary School kadang kadi kini kadang sedang yang mentau senam ya ka
jing sementara juga kan nika Muslim te adang shuan nanti na Hyderabad pada saat selek balik Turki te kalau asyam jing shubun yang abangan lecem bentar nanti saat Turki namar kacengret baru kalau apoi hadut laila kat pada zan te mental dengan aku terik haban sebet te kapisa silak kat pada zan te hoi naga government gila hak ka sithi hak ka power grade kat handip ko gila hak ka sithi te had kat ada mentah kisi keempat reply te kalau penduduk jengkenan ru ingi kendat namar bang kasih stang sosi mereka pisang empat yo te kalau asyam jing shibun ini baru kiprias kentam yang ada ba di wan nak jenglong badok mikem bat mikem yo pat kacing support nang dua kakam asyam jing hi yang abang di asyam bentar bendi represent negara pak ni dan pramut ki players te lain ki kentai semut ki sindang Kadina ka association ni spot. naka mawa ka Meghalaya Muslim And kini competition belong Turki kereke ketika international Muslim bel. Muslim international nila ini te keempat ID play keempat coba pakai kita kem ini yang ru naka association te kemla ada banderap nomor ba kidang ngidang shuanshan na jethi te kemla ban diarap ini baru Umur tu lah cantik kalau tinggi kalau mawar proses kemat. yang kabale jethi ru ni hablut hi ni yo na ka sarkar tidak konsen dan ni hablut hi na plala di Kababun dengi lo deh, kababun dengi lo deh kami namar ba syatiru idang shuan nam mentah si benai tam ye, de mentah lah haban let na Turki, dang kelas jing kenyingi. Karena sim pila job Hong Kong. Hari kam. kajing sedang sunat te kadang sedang mentau Muslim te kadang sudah hakasian baan ngalek kai kan di Muslim hastia bat ngasak selek no national te kasin menikong hi bangan de dan sementah ke national Bagai. Third. Joka age group ni. jaga youth girls You on the cover ni. ka 50 kg ho 50 kg.